Hallelujah. Amen. Katika maisha ya kiroho au maisha ya kawaida, mtu anaweza akabaki kwenye hali fulani au mazingira fulani ambayo anajiuliza kwamba kwa nini sihami? Kwa nini mabadiliko hayatokei? Na hichi ni kipindi kigumu sana kwa kila mtu muamini, kwa sababu ndipo sauti zinaanza kuja nyingi. Zingine zinamwambia labda Mungu hakusikii. Zingine zinamwambia labda hapo unaposali hakuna nguvu za Mungu. Zingine zinamwambia labda wewe ni mwenye dhambi sana. Na zingine zinamwambia labda ustahili kujibiwa na Mungu. Kwa hiyo mwanadamu anaweza akastaki kwenye mazingira ambayo haoni kusogea, haoni badiliko. Lakini hakuna kitu kibaya kama kumzaa mtoto ambaye hakui, yuko vile vile. Anakula hakui, unamlisha hakui, unaingia gharama unamletea vitu vizuri hakui. Biblia inasema kwenye Biblia kuna watu wa aina mbili tu, wanaotumia maziwa na wanaotumia chakula kigumu. Alafu anasema hawa wanaotumia maziwa hawalijui neno la haki, kwa sababu bado wao ni wadogo, ni vitoto vichanga. Kwa hiyo unaweza ukawa mtu mzima, lakini kwenye roho unaonekana wewe ni mchanga.